खुलुमका खुम्पुइ टिभि नायतंनाय खाबां ताखुक ताय बुखुक सुनो लामसगो आं नरकनि ताखुक किशोर स्राय स्राय कगलाम पान्दावो स्राय स्राय के सायमानानि बागिनै स्राय स्राय के सिलायनानि बागिनै जों तिनि माखा गताल मन्त्री सभानि खरकसा मन्त्री बरम गोनां कोअपारेशन तै टीआरपीसी टीजी तै माइनरिटी मिनिस्टार बरम गोनां सुक्ला चरण नवातिया सारनो पुइलानो खुम्पुइ टिभिनि फाइसिं तै खाका हामते हमजमंग ते खुलुमंगिया खुलुमखा सर पुइला मिनिस्टार मानि याकुलो नों बो सामुनु खलायनानि हिनैनाय चंखा बा खलायनानि चेङै दं बेलायखना हामबाय सिनि खुम्पुइ टिभि कक्तंग थुमनाय ते मेडिया चैनल न चालगै दंनाय सिनि जत रेस्पेक्टेड मीडिया फ्रेंड्स नां बेलायखना हामबाय याफारो आनि साकफांनि अंगै आनि नुखुंनि अंगै ते तिप्रा हास्तेनि कैबिनेटनि कायसा बारजा मानजाक राज्य सरकारनि अंगै बाहायनो बेलायखना हामबाय ते खुलुमं याफारै तेनिबा किसिसा जरामान मानिबा बेलायखना आंखा दंगो तेनि नरकनि बिसिंति हास्तेनि सिनि जत लुकुरकनि थानिबो कखनो तनैनानि बागै बा जों बसकांगो जे सामं तांनानि बागै याप्रि बारगलाय तंमानिबा सिनि बररक तैसा सिसाथों आबुनो तैनो सालायनानि बागै फाइमानि बागै बेलायखना हामबाय याफारो काय तिनि आं बेलायखना तमहिन अनबिलीवेबल कैसा आनि लाइबो कैसा लाइबो मा कतर हायं जागो तामनि बागै हिंगांकाय कोनो प्लानिंग करै प्रिपारेशन करियो सडनली 2023 इलेक्शन आं कन्टेस्ट मा खलायका जुलाइबारि एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी नि एसटी रिजर्व सीट नि अंगै ते सडनली न आं आरो जागानि अंगै इलेक्टेड अंखा ते इलेक्टेड अंगमानि लगे लगे ना आनि कुनो अमहाय वन सुमुं करै जे कैसा कैबिनेट नि इम्पोर्टेंट पोस्ट बा कैसा नि टॉप लेवल नि कैसा कैबिनेट नि टीमो जे आनो स्कूप रिनाय बा आनो दायित्व याफाननाय आं बेलायखना चङै मालिया जाय होक अब कैसा आनि लाइफ नि कैसा लाइफ मा कतर नि आं वानसगो लुकुरक चंमारिनि बिसिंतियै चंमानिबा लुकु चंमारिनि बिसिंतिनो कतर हेकेबा आदं चंजाक माने आबनो आं खाबायनो याचागै लुकुनि सामुंनो तांनानि बागैनो आं समायबो तांखा सिनि हा कतरनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी नि बुनि प्रेजेंस ते होम मिनिस्टार अमित शाह बुनि प्रेजेंस जों थांनायो और आस्ताबल मैदाना समाय तांलाय माने तिप्रा हास्तेनि लुकुरकनि अंगै सामुं तांनानि बागै काय आनि डिपार्टमेंट हंकांकाय कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट दंगो ते कैसा हंकांकाय टीआरपीसी ते पीटीजी काय ते कैसा हंकांकाय माइनरिटी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन हंकांकाय सिनि गोबां मा यूनिट दंगो जेमन आबुनो तै आं सालसा सिनि हास्तेनि जत सिक्ला रखनो तै आनि कैसा वान सकजाक दंगो आं सेमिनार न खालायनाय हेकेबा सिनि वर्कशॉप प्रोग्राम न जों खालायनाय सिनि डिपार्टमेंट सिनि ऑफिशियल जेता सिनि डायरेक्टर तंनाय रक सेक्रेटारि तंनाय रक बरनो तै जों कैसा सेमिनार खालाय लुकुरकनि थानायाव तैसा परिष्कार खालायनाय के आं बाहायनो रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आं एक्सेप्ट खालायमानि बा और डिपार्टमेंट नि अंगै चेरै नायनानि बागै आं जरा गोबां मायाखौ हाइस्टली हिंगांकाय एक दुई दिन जों जरा मानखौ और कैबिनेट नि पजा केबा कैबिनेट नि बार जाना जों मान माने जाय होक कॉर्पोरेशन नि बिसिंतियै सिनि बर रकनि थानियाव गोबां मा हांक्राय खालायमानो जेमन ताबक सिनि लैम्प्स दंगो लैम्प्स अबो बहायनो कॉर्पोरेशन नि अंडर नो ओंखाय कोऑपरेटिव बैंक दंगो अम हाइख्लायै बैंक प्राय 3टा संस्थानि बैंक दंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा स्टेट नि अंगै काय अम हाइख्लायै कॉर्पोरेशन गोबां मा 63 आइटम यूनिट दंगो गा अबनो आं बसकांगो ब्रीफिंग रनाय तै जरा किसिसा जों मान खांखांखाय गाहाम खलाय जों अबनो नायकलै बा बिसिं बाराय तामा बुंतै आबारनो जों चेरै नाय माने यागला जों नरंनि कक्तनि बिसिंतिनो जों साख्लायनाय कायतै कैसा हंकांकाय टीआरपीसी हंकांका अबचिनि बरकनि बागै मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होनना आं खाख्लायो तामनि बागै हंकांकाय सिनि
borok angkha depend khlayo only rubber no tiyoi rubber jani ja প্রত্যেকটা পরিবার no rubber no depend khlaina chung sini borok tabuk porjonto motamoti family background pono huntung ba family ran khlainani pono huntung ba basaboti pore lainani abo kaisa special income source ni lama ba chung TRP sini bisingtiyoi chini borokna lai thangjak jora roga busukai benefit manka o bosoro chung teibu da abonse double benefit dinani bagai rubber plantation corporation bisingti khlaioi abno benefit dinani bagai ang abone temahin planning khlai dongo chini action plan work chung khlainai start na khlainai very recently very sonlina chung abno daktina start khlainai jehetu season ba phai dongo kangkai chini administration is a system of kangkachang every department is in kaisa department is in a board committee tongo protected department ne kai a board committee rokno bahina sung dakte khawi man kangkai sung borok ni jeta nangkuk mane basic jeta development abno sung immediate abno implement khlai manai a committee roni bising tie beneficiary selection ungthong ba beneficiary na sung distribution khlaina ungthong ba budget khlaina ungthong sung committee na important nango committee na ara jaga wa basic rule khlayo department ne angai kate kaisang ka PTG department kanga sine especially sine jata bro riang takubuko rokne special borne kaisa separate independent department aba only for sine riang takubuko rokne bagai ka a department bahina ane andaran sopaikha ba ani sakawon barzari jak ka a department bahina PTG department me bisingte जों गोबां मासिने ब्रु रंनि ताखोबो खरंनि जेटा डेभलपमेन्ट नि सामं जों ब्रंनि डिपार्टमेन्ट नि आ डिपार्टमेन्ट नि बिसिंथै जों फुल इंडिपेंडेंटली सामं ताङै मानो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नि सेपरेटली अब कायसा budget betongo estimate umabo khlaijago budget khlaijago और किसा माखासे सिदा सारनो जे केंद्र सरकार जे बुरु रंगनि बागै जे सेटलमेंट रमानि जे त्रिपुराओ कांचनपुर फाइसिं रमानि और जे बरनो रां दुइ नक रक तांजमन आबर कि ओ पीटीजी नि बिसिंथै दाना आबके डाइरेक्ट केंद्रनि ना जे पीटीजी डिपार्टमेंट अंखानि नि जत ओवरऑल होल रियांग रखनि बागै कै जेटा सिने रिसेटलमेंट ब्रो ताकबु खरकनि तमहेन प्रॉब्लम बा बरंनि जेटा मैटर गंगा अब कैसा separately te kaisa state government ni under chief secretary ba CM rokni bisingte abo separately te isa naikol jago abo district DM rokno abono especially borong monitoring khlayo jai ho alada jespanantun haipana borbo borni case separate PTG wo bor jotom khobjago kai sing tabok jodi PTG department angai sing jodi o sini resettlement bro takobo khorokna sing jodi sini department through sei sing development samang tanang tangai mano no matter no problem gai sing aba sini bro ni jeta central government ni je package family resettlement dong ne bagai aba separate borong ni issue gangkai PTG department ni samang jeta tangnani thangtani wangkangka whole overall bro takobo khorong ne bagai ora Tripura jara citizen tongnai riang takobo khorok borongkai a PTG department ni through sei khlai facility achieve khlaimano government ni गवर्नमेंट ने जै कुनो डेवलपमेंट नि सामं बा डेवलपमेंट नि फैसिलिटी ना बरो मानो गाय ते कैसा तंगो आने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आं मोटामोटी मिया प्रबो सिने ऑफिशियल जेता डायरेक्टर ते सेक्रेटरी रखना हारे कक सलाइका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने थ्रु सै बसिनि सुदु जों वान सगता हनै माइनॉरिटी मीन्स जों सिनि मुस्लिम ताखोबो खरनि बागै सिमिसि आरो फेसिलिटी दंना हनै जों वान सगो आरो जागाबो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नि बिसिंथि खलायै लाई थांजागो बाहायके सामं तांखा जोंबो चेरि नायनाय परबते जों पदक्षेप जोंनानै माइनॉरिटी डिपार्टमेन्टआ जेमन सिनि जेटा डिपार्टमेंट नि जेटा जों प्रोफाइल जों मानो जे आरो जागाबो क्रिश्चियन सिख बा बुद्धिस्ट बरकनाबो आरो जागाबो एटाच खलायजागो बा बरनि बागैबो फेसिलिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट थ्रु सै नावै मानो बा मानो अबनो जों आं साकना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जेहेतु डिपार्टमेंट मिनिस्टर बा आरो जागासिनि कमिटि दंनाय बोर्ड कमिटि दंनाय बरकना तैना जों कनसाल्ट नावै जों अबनो बेरे सन्न जों अबनि सामं बाहायना दाक्ति तांनानै बागै आं जत सम्भव चेष्टा खलाय दंगो गायतै कैसा आं गांकाय चिनि जेटा tabukni je cabinet 2023 ni je Tripura haste ni
assembly election paimani je majority seat tiye IPFT BJP je kaisa ne second time ni bagai power achuk mani yagola chini je cabinet tabo colleagues tongnai rak honorable chief minister ni leadership je tabo cabinet colleagues tongnai rak maximum na jatana tamahin active jatana samang tangnai young age ni bisingo mangno ngai kha khlayo sini je lai thangjak raga sini je kisa misa gathi tongmani obonisle triple chungteibo imit speed lebabe chung samang tangai manane bagai jato sambhav chung cabinet rok chung ar jagao step nalai tongo kai oboni bagina corporation ni bagai angteibo buskango noroni buskango bandoroni bisingti phono ang sini hastini jo to lokorok ni thaniba aboni clarification ang tubui phai tongo jara kisi chani bisingono ama haita sir ke sir je thanai je I50 BJP hapango to I50 ni je naharmo Tripura len no base khalai no ni je obo BJP by alliance ka ba modality committee khala jaka abone to kuno result rok nukjagya no hne manu ge oboro ke tabu je katal hapango 2023 wo aboro ke teosa abo umfinai dia naki a modality committee abo samungo phanangna jangnai dia beleke hambai abo ang sakbai thangbo tongo 2018 bo BJP bai dialogue khlai chang understanding thanglai mani jarabo sini je basic problem sini borokni je identity ni problem ba basic problem na solve khlaina ne bagai kaisa committee form khaijaka high level modality committee ga aboni committee ni kajokari ba haino besi asak kaham khlai speed lebabe aboni activities nuklia kaisa no reason ganga tamo corona virus ni issue phai sokai kha hingkai state government kaham khlai 5 ta bochor খুব মানে স্মুথ lebabe samang tangai malia baida baita mongkha janga corona virus ni jara pray 2 থেকে 2.5 বছর সং corona virus ni against jotono juddho khlailai jotono nogo dogar soja sabo dor tame hin government ni thani thangai sabo khorangti sanai government ni thani thangai jangna omosi mari nai hini sabole khorangti samasine joto nogo habai dogar sobai jak baike a corona virus ni jak ni yogoi mana jotono kiri lai nogo achulai jak jai hok আপনি 3 বছর বা 2.5 বছর samang tangnani jara phono abo bahina sini belai sini boroni bagai mistake dehni sanai ba durbagyo dehni sasine belai khana ang bo abono realize ma khlaika sini party ni je leader tongnai rokni bisingo phono jara MLA songjak minister ongjak ba party ni je full power tui top level leadership ungoi administration ni power party ni power tui tongnai rok borok bunuk borok bo baida bai ajorawa baksa yakari thangnani chengkha baksa party yakanani chengkha baksa MLA yakanani chengkha baksa minister yakanani chengkha last moment on kangkai IPFT si hamliya hnai sawi thangnai botongo je jorawa IPFT nangai MLA ongkha IPFT ni bisingti khlai IPFT ni isunotoi minister ongkha leader kotor ongkha kintu last 4 বছর 4.5 বছর kamani yagolo kangkai IPFT hamliya IPFT ni issue berarti khlai malia sabono yasi suri thangkang kangkai NC deborma pura boya songjakno yasi suri baksa baklai thangbai kangkai NC sar bahaino thangnai election declare nani sakangono bo bahaino durbagya boni langma chokha kai omo hai thangnai 5 bosorni chini tipra asani jeta kereng kothma mahai kai jai hok aboni responsibility na chung abono overcome khlainani bagai abono chung overcome khlainani bagai chini back care chini je tamahin chini onek issue chini je manthai tongmani ba fulfill khlaije tongmani ba samung tangje tongmani abono chung overcome khlainani bagai NC debormani political party IPFT ni bising tioi abono chung NC sarni bine ashirwad bine hamarina tuina chung tabo 2023 ni wahina hai দ্বিতীয় বানি সরকার ফাইকা জংখা খ্লাयो স্টেট লেভেল ni state ni honorable chief minister by state government ni council by jang central ni joto chini honorable prime minister home minister ba notice ni joto chini government of India ni joto daitto tongnai ba politically side je leader tongnai jang borobe council khlaio chini a basic problem jang solve khainani bagai chaitok nai ketei kaisa gangka last of 5 বছর যে
गभर्नमेन्ट चालक थानिबा आइपिएफ तिरक बाहायनो एकेबारे सिनि बरनि बागै जिरो बा एकेबारे सिनि बरनि बागै मुंसा खालिया अम हायतो इतिहास करिना जत सिनि कैबिनेट अलरेडी पास खालायजाक दंगो एप्रुव खालायजाक दंगो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न अपना प्रमोट खालाय अपग्रेडेशन खालाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खालायनानि गा आ प्रोसेसिंग अलरेडी सिनि ऑनरेबल गवर्नर ने टेबिला जों अपना जस्ट तमहिन सिनि ताबो कताल हायनो हायते विसा दायित्व मन माने यागोलो जों पजामा माने यागोलो जों आबरकना तलक तलक जेंनानि बागै अब आं साक फांबो सिनि तमहिन कैबिनेट नि बिसिंति खालाय आं साइटकनाय अबनो आं स्टेप नानाय हिने आं वानसबै दं ओंखाय ताबुक जे त्रिपुरा मथाबाय होम मिनिस्टार नि बिसिं जे कक सालायमु ngै दंगो बा आरो जे रायबाय रक संजाखा जे एडिशन नि बागैने 244 ए रक आमथि रक न तेत कुबुन न तैने ओंखाय आबरक न तैने जे रायबाय बुसंजाखा आबरक तैखनि ताम कक साना दंबा आबके बुक्तै ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न बेस खलायै सिनि बरक नि बागै any kind of central government of India nengai government of India nengai any kind of sini borok ni bagai jadi government of India rina ni nai tongo rina man sinai ba rina gangka sini la arata mane apoti tongnai ba ani borok no jakla basi upgradation khlaina ni sinango kaisa ani borok ni central government ongtong state government ongtong independently ba be chung tongnani abo jotono musungo आने कोनो आर जागाबा केबे मुं तंगलां आं खाख्लायो जतमा सा आनि फान जदि नाङै दंगाय आंबो फान बक्सिन नाय आमसो जरा आनि मेन्टेलिटी ओंखाय जाय होक आबो जों बसखांगा नायलायनाय जेहेतु सिनि तमहिन आदार्स रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बरक चाइ तगै दङ गांगाय जों आबोना विरोध खालायनानै या तामके आनि पॉलिटिकल पार्टी देस्ट्रय अंनाय जात गांगाले आंगा हाइ स्टेबले आंगा गय माया ani political party and si deban mane political party abo sep nargoino sini bas kang ni bagai jadi sep tongnai gangkai जों amo hai step gangkai जों agogoi mano da paithak phaijingo sarno obon sungna musungo je obon se sekang ni jorao je 10323 ni bising da 3300 jona tiprasa roktongo no to base khalaimani to tiprasa no base khalaino tiprasa hamkraini ba edishe elakane hamkraino base khalaino je regional party khalaimani ngai tabu a 3300 jona rok tabu to boro yangbu na boro kam khalaimano na tam khalaimai am hai ada mada jara borok ni bagi ke kono wan sumung rok da katal cabinet to tumna ne na je do kaisa bufang no jodi kai khyang kang kai mane jaraba je kai ne bini responsibility kai rikha haine je jate kai rema bai bawate ni jarabo tolliya satung ni jarabo tolliya angkai abo ki season ni de dozba kai mane bini systematic se ja yang gangga botai bora thang ara guru tongi manchi nai ba kai abo je ngani ngai thangka abo je ngani ngai thangka kintu tiprasar ni bisinge je asuk jona tongo borok ni je tabu tiprasar asuk chakri kamakha ba borok ni nokmukung borni simi orthonetic dik dia je bai kalai ka phaya abo bai baksa to edisha am se je tiprasar ni je rang thong abo to bai kalai bi na abo to sini थांनाय प्रिभियास ने सिनि स्पेशली कैबिनेट जरा तंगनाय रागबा प्राक्तन चीफ मिनिस्टर अंगथं बा ताबुकनि सीएम अंगथं बा एजुकेशन मिनिस्टर अंगथं बरक तो अबनि मेटरनते अनेक बार नंबर ब्रीफिंग देखा जे 10323 जननि स्पेशल केस तंगमाने न जों 10323 जननि बरकन न जोंके एजुकेशनले जों रवै माया अब जेहेतु लॉ नि मैटर आइन नि मैटर जेहेतु सुप्रीम कोर्ट नि मैटर अब सुप्रीम कोर्ट नि केस नि मैटर अंकाय बरकनो सेकेंडरी बरकनो ऑप्शन दिखा जे नरक टेट जदि एग्जाम जदि आचु खांगांगे टेट नि बिसिंति फन नरक आवनो कोबुन कबांमा डिपार्टमेंट नरक अमो खाइमानो तमहिन टेट नि बिसिंति फन नरक हाइना हाइ नरक तैसा जॉब खाइनानै फेसिलिटी नावै मनबा अनन जेमन नि नेताबो जेमन जेआरबिटी महाय बा कबांमा डिपार्टमेंट नो अनेक किसी रिक्रुटमेंट खाइट लांखा आरो जागाफोरनो पार्टिसिपेट खालामनो बाट आरो नों 10323 जन न पहिलाफ्र जे डिपार्टमेंट या फरका जे पोजीशन या फरका तावबो आ पोजीशन न मा दनाय आ पोजीशन न मा तनाय गांगाला अबले आइनि मेटार ngै थांगो बाट बाकी जेटा 10323 जन ताबुक जे प्रॉब्लम फेस खाइ तंमाने न जों सिनि
केबिनेट तंनाय केबिनेट एजेंडाओ जों जुदि सफायखां थांगा अबनि मेटानतै आलोचना खालामनाय बरंनि जे प्रब्लेम बा बरंनि परिबारनि जेटा ताबुक फेस खालामा तंमाने अबनि प्रतिवानसगैनो सरकार जत सम्भव आशा खालायो काहाम स्टेप नावानो बाद बाकी जेटा ताबुक डिप्राइभ बंगै तंनाय रखनि परिबारनि अंगै जों सेकेंड टाइम गभर्नमेंट फाइमाने गभर्नमेंट जरावनो जों अबनो कक्ति साननि बागै आंबो जत सम्भव अब लगेरवानो अंके सारनो निनि जरा ग्रीन बिसिंग तिपानो खुम्पुई टीवी नो जरा रबang बागै बेलाय बेलाय हामबाय खलमका सार खाबं ताकुतै बुखुक सं सारनि खुक्तै साइमाखा जे बो बाहाय बाहाय के सामुं सेंनाय तै तिप्रा सारुंनि हामग्रायनि बागैने जे साबु सामुंगो तमुं जदि बिनि फाननां हाके बो बुसखांगा गुगुइ फैनाय फिया बिनि बदल जे एनसी सारनि आइडियोलॉजी तै जे बदल खाजाक बुनि बदल देरामुंगो कालायनाय जात आबै सामुंगोलै बा आगुगुइ मागलाखनै बिनि खुक्तै संसाय मागा एके आसु जरा नरक सिन लगी तमन बागै नरक न पाइपले हामबाय बस कांनि पान्दारको नरक बाय हाय मालायनि ककजा दिन बागै आसं सितंग जतन न खुलमका